Bishop Okunya lo da opasi kede ngarno kolwe e kanisa adokenano egelegela ngesi obu iswa kirauni moria to sapukor ay chokis ay batisaka ay doko kine akanin ibore yena raya umo kine na polo no ene ja sakwata no itonga kwarar na soditi ko serere ido ebuna sala kene ituntai ikaru kere ne bunia ay sala ay wadi kaita nu e kanisa natari karu kere apa Nile Diocese nesi adawe ka radio peragarna atia kunoro kanisa la gerasana konye jasi kwane kede acho kisha kaisara lu kanyoni achidi konarna kanyoni kai kanisa na lu didi ka kwata kasa kanyare acho kisna obola enesi ejasi kede kanisa na ekanye lu didi ki imoria to se kanisa lo kidding obola Reform Anglican Church kamodo Reform Anglican Church obiong ewalo Reform Anglican Church arapo Reform Anglican Church ka atira Reform Anglican Church Bishop Okunya koto mapa kena itoloto akeli monokin ngesobu ilipi kuriseona agogong koto ma aitajara osote ai sacha ai nyanga ronis kanua ronis kameja singunulu itijete kanisa ajao tukeda au mshotne seseni ngaren awanyo ni bispokino na kanisa ne maere Kristo do tutu do tungedeke koto mai bostina ido ikorsa ile PS tumalo bulai arauti tumalu cheating atiti ngeni yesibwa yaso kweji jaiso karamoja apukora chiriko na reno karamoja aporsa chama na rasangi na aito sema kiroto na ibe elosede kesa irogo kinao wede irogo kisike sao ikune sibone baidi kesa yowari itute tedeke noi koja kutanga iliti yesuma lo serere lo bulai atitim narara ikoto sesara imam ijare ajauri mama sisi nete bere kwenye beda kona hii ajau salimu nosi Yesu Kristo le rae ke tajara nyesi bone pedo riko kidingu hop iche kotoma ongareno kolwa apugan keso potu ijaute kanisa lo dan repeating as mami nyu neta nebo polo to di moida erare re ngore polo ngaya lama e bishop la ya ita district na bala ne para kaisara ludis alama ndo bishop bora na kiri achamuna jaune kanisalo abuanga dolongi na soda ngangiti bikoni be koni jana kini ayi nara pupe ngoje nerai ogeni sate marbe engo aka jana kini mama teketa to mai ngeliba lokito sama Church of Uganda to mai ngo e Bible lokito sama Church of Uganda orungun alosenga kota itiriana ai jana kini kekede na no Church of Uganda itirian dongo angisingise ngo ngeso bongono kini ngesi itiriana ngo yala me punga depar iteyo lem so bali kokyo kokonye kopane rachora chuti itunga chuti li sipo di gogongo so nges berabalar ak yala mangun ngone sada pa kristato lo kristana le la gogongo noi adepar do so ne si baraboni be ichamu sa kaja kino musalaba anwanyare reform yala malonge kata noi no adepar do ajendo ngoboni be lo bera parana ada lo so ichan Kanuka TV East Patrick Odongo Kosere District